Meghalaya College Teachers Association mentakas ngi ka arphawai tarik unaitung arhajar arphawlai kila persya jore ke jingrai kerki Vice Chancellor ke School ba North Eastern Hills University ban pentri kamno ya ke National Education Policy 2020 na kebentaki undergraduate naduk kashi tarik nailar arhajar arphawlai. Dr. A.W. Rani ubadi General Secretary ke MCTA ulai thu bakani ke jing penbena kerki Vice Chancellor ke Nehu ban pentri kamno ya ke NEP naduk kashi tarik nailar kalau penkulma reki college nomor bun ki college kila sedang bensim kelas dak ba penenkam daki course lani ki jing hikai barem ki samla pulie bar ula ong bahaga jing yalang ka basispa ashipau jong ka academic council ka Nehu baru akid khot ki ba wan shimenta haga jing yalang kila penpa baki melak ban pentri kam ya ke NEP menta usnam bat haka khat artarik naitung ka Nehu lingba ka office college development council kala pha shithi shabro ki principal jong ki college ki bahap haga jing khmi ka Nehu bahaga jing yalang ka basispa ashipau jong ka academic council kilai menjur lang ban pentri kam ya ke NEP naduk kashi tarik nailar arhajar arphawlai. Meghalaya College Teachers Association ban pensyaikan dia HKBD bat kami karai jong ke university ban implement ya kami ka new education policy arphau naduk kami ka academic session jong sedang arhajar arphawlai sam kabangakwa ya kabangin ya pensyai hang ni jong bi baro kolomba Siwaban pentri kam ya kene ka NEP lani kiwai pat ki matri kam na kabenta ka higher education ko majala ka school ba Nehu ka don ya ka wai ka body ka bakit terteng kum ka academic council ti ya baru ka kirai ki resolutions ki jingashim hakata ka meeting tengi kum na kalian jo kinong hikairu ni bha kinong hikmat ka jo kisatai sal ki don na kalian jo MCTA ila ya bha ki representative jo kisatai Balaya tren, laya thir, laya ta, ya kade kama punsin ha ki meeting ki bala pelong dekat academic council. Ya ha ki meeting ki bala long khamtang me kane ka basis pa handai, basis pa sipro. Lara ya kade kama rela kren syai ba ka university ke school ba akan pentri kam ya kane ka polisi na kane ka sedang ajar ala usam. Haot laya kren ha ka bede ba ki ordinances no ba dunia sekarang ya kane polisi. Haot laya kren ya kapansina ya syllabus ki curriculum berkiwai-kiwai din rei na kabenta pun implement pat tang ya buteng pan siya pa kiwai kisna ni tuan dikata kalau hadu ka artarik jo punai jimun do asna ajar lai di suatu kata ru ladon ki representation na kalian jongki colleges ki fair ki bala pha saka sarkar petunjuk senehu bagi om ba yang tahi ngimpat long ready bagi implement yang ini amar kita kibur ki jenet ki bagi empat isya ki bagi yang sutu kita ki balik sil ada implement ru kan kita ya ka jinglung ki jingset ki jing penkre ki jing pendek dia dan kita berbaik kita halu kaneka antara Jun Syua antara Julai dekendet kensan antara Julai kalau kum bayu tu dong sen dengi baru khot cuan kensan kaneka notification na kalian Jun OSD Officer of Specialty na College Development Council bala pha ya kene city cha bala ki colleges bala thosha ya kene city ban pentri kam no an penjari no ya kene ka new education policy na do kene kesam araja arulai sam dia nalawan kata ka city tengi ingin saya gedet ke namar mah kata ka city la tho ba ya kene karai la sim kat kum ka meeting bala belong ha ka antarik Jun ha ka meeting ka basis pa si pojok ka academic council Bala tikena kapangi kinong hikaya ki badan kum ki representative santo dan yarai lemesim dan revisi daga board musimet na hukum yo OSD na tho ya kene city bala sim ya kata karai bala endorse da kata ka executive council dan rega diskusi kalau makabagum kata kam sim adon tengi kum ka bodi ka bakit kli ya kene kam kum ki stakeholder ka higher education ko jalan nyemla pan snapjar ya kene ka jingle skor ka jingle bakla ka jo Vice Chancellor Jogja University ki wan hamne pan pensyai sepi pak ba sepi ki perlu nak media na ba ben pathai ke ko bor bagi tip mana kalian ka jongi yem sim ya dan pentai yu em ka pom kata karai kan yeks ka hamne ba gimtre pan menjole ka pom kane te kata ka ba ki colleges ki gua punya pentrikam ki gua punya pentrikam ka de ka wai par ka khana dan rengi na kalian jongi ki be don ha ka to ka academic council meeting habang yem sim ya sorry habang yem sim ya rai habang yem sim ya kular banwan ke jitho ko gane ngesno ke jing sikor terima kata dalam semua bagi papan pian
But kani ka conference ang nengi pa kubor ka basay pau busy uday ban withdraw si sundan ya kani ka notification. Anta kani ka pagin apa. Sundan tendai la tho pat ang notification balasim ya karai. Te kata kam dei di semua. Te haka minutes ka bangila puliru haka proceeding ila pulinas dan ka sim dan silain dari sikin game batho ya kata resolution. Tiga bahagian dengan notification ke bawah artikel Julai Sekretariat Paduam enforce once. Laneda ke pengibut ya kata gerai ke melawan nak kasih spasi meeting kasih spasi. Kamu sudah kata. Tinggi ini musik ya kata. Long kani ke Euroi ke cukup riu ya ke bor juga academic council. Pada kalong kum ni akan ekorom kemudian dan jumut cuhi benar academic council. Kemudian boleh beriu sudah tiap detik. Dan ini pada kita stakeholders juga education. Ngimla jus ngam jarbi. Namar kani kanu karai ke basim nak university. Tada kadai ke jingkar kuru ke state jungi, tada ke jing tim ke state jungi. Ngimla jus ngam jarbi. Tingiwan ban sengau ya lagi jing musik ke jungi ke kapori ke jing le jong isi ta ke kapori ke ba na. Ngikwa ayu withdraw ke notification. Tada ngikwa balik ke kawai bat karukam ke lagi ke jungi. Sungguh mon jungi ngimla barang ye ngimdo nak kata kapor. Andre ke ai ke bagi dia benong ya kata kita. Pada lagi raya don ya buat academic council ya kai ke bagi dia banyak kerana nak bantah ke jemaah education ngirim sekam. Kai ke senjam jog association kalau dua ini bagian raya ini umat nama diwan ambil tangkum kidhot jong ke association ban ayah ke press conference. Kai ke bagian seret ini sekam. Yang saya tengok pada meeting yang senangnya keren, yang senangnya baik. Dan raya kai ke bagi dia benong mentah ke bagi dia bagi notification nginiau. Di mana nasi lah benong. Kemudian bersyukur menerapkan bagi orang i servis. Hang ini muat banyak keren ia ke jingha ke jing seniu juga ADP atau. Mereka ke bagi kuat pen snow happy kalau bean ban on kata decision kata karai bala ship dan ke academic council. Dia bagi orang ke ketin nongwe ke unanimous decision ke klem dong. Namun balap keren nak sesuai bagi servis ru, kila yang sim kila don bentah untuk kerja tanya, kila don bentah untuk jing haki deliberations. Mereka bersosi kalau makum kata karai ke kelendar. Tiba lagi banhapan wan, bancu sim lang bantan lang banong, ya kan ikarai la sim hakatuka academic council kebasis partnership. But kawai pada ijikli ki bagi po ngile ayu ya kata giwan hang ni tambat teacher representative but ngikwa iban pensya mga isabis na mablayo sohi na usaship ya ka kemalaja hang tu ka kamera kabagi ya kren halwar ka ni implementation but pinwano ya ka NDP atau Dilada kun kita diwan markumu om usaship lada honorable VC udon kan nunggu kabagun om ba pila ya bakla kidon gini ki documents kidon gini ki kot islam kum ka association but kum ki teacher representatives ki balecha academic council ru kin apologize ya kata kamdan kecil mereka kum bakalong menta kalong ke decision ka claim dia menjur but ki stakeholders but ki members ibadan hakto. Kalau kecil itu buat ni, but kalau kata kabar iong servis ke blatant lie ke support kabar apa lagi? Nama kene kata ia ka lawai joki kena joki kena sama joki. Maka NDP bila aktif ni maka ini kabar ini kalau sibuk ke berwarna dengan tim dia kabar ke sini juga ia banyak keren. Dewan pikiran yang kata ini prinsipal tu ini nak orang Nama kata kadang lakan jok tambah ni sesisir suaman pengut ni one ban pensyai tang hador kadang notification kabakat after Julai ajar April kabak gila so benra man lagi interns panyopi de kubleshi